mu mikino turi kumwe na Jean Pierre Twagirimana. Igitondo cyiza nanone. Yego igitondo cyiza dosi. Umwanya no wawe. Yego ibiri kuvugwa muri siporo, reka tubihere muri basketball, aho ikipe ya APR Basketball Club nyuma yo gutsinda Patriot Basketball Club amanota 118 kuri 76 yegukanye igikombe cya shampiyona ya basketball ya 2026 hano mu Rwanda, itsinze imikino ine yikurikiranya, ikaba ibaye shampiyona ya kane yikurikiranya, kandi ikipe ya APR Basketball Club itwaye ndetse kikaba n'igikombe cya 17 muri rusange kuri yo. Ku rundi ruhande kandi ikipe ya Reg Basketball Club nayo yegukanye umwanya wa gatatu muri shampiyona nyuma yo gutsinda RSSB Tigers imikino 2-1. Mu bindi kandi bihari ku munsi w'ejo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa kabiri nyine kuri ku itariki 24 Kanama 2026, Perezida Paul Kagame avuga ku ngingo zitandukanye zirimo ibyashoboka mu byuho bibangamiye iterambere rya siporo. Yavuze ko inzangano, amarozi n'undi mwana wose uri muri siporo ari wo watumye ayitakariza icyizere kugeza ubwo ahagaritse amafaranga ye bwite yashyiragamo, gusa yizeza ubufasha bwe mu guharanira iterambere rya siporo. Ikindi yavuze ko hakiri urugendo ku makipe, by'umwihariko ku ikipe y'igihugu hari byinshi bikwiye kuba byakosorwa kandi bikwiye gukosorwa n'abanyarwanda ndetse n'abari muri siporo muri rusange. Ku bindi kandi bikomeje kugenda bivugwa, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore yisanze nk'itsinda D hamwe na Algeria, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi mu gikombe cya Afrika cya volleyball kiri kubera i Nairobi. Ni ukuva ku itariki ya 24 Kanama kuzageza ku itariki ya 5 Nzeri 2026. Kuri uyu munsi rero ku isaha y'isa 5:30 z'i Kigali, ikipe y'igihugu y'u Rwanda irakina n'ikipe y'igihugu ya Algeria mu mukino wabo wa mbere wo mu itsinda. Ubwo ni nako kandi mu bindi bikomeje kugenda bivugwa, ikipe ya APR FC yajuririye icyemezo cya CAF cyayitegekaga gukina muri RDC, ariko CAF yamaze kuba ishyiraho umusifuzi uzasifura umukino wayo na Les Aigles du Congo ukabera i Lubumbashi n'ubundi muri RDC. Akaba rero uyu musifuzi uzasifura uyu mukino ari umunyabene witwa Adissa Abdulu, we rero washyizweho ngo azasifura uyu mukino. Uyu mukino rero bikaba bitegerejwe ko uzabera kuri stade ya Frederic Kibasa Maliba Stadium. Umukino uzaba tariki 5 Nzeri 2026 ku isaha isa 11 z'i Kigali. Nubwo bimeze gutya ariko APR FC yongeye gusaba ko imikino yombi uko ari ibiri yakinirwa hatari mu Rwanda cyangwa se muri RDC, hakaba hashakwa ikindi kibuga. Ubwo no gutegereza tukareba niba CAF izabihindura, nubwo bisa nkaho bigoye. Ubwo mu bindi twagarukaho uyu munsi mu mikino ya Sekafa y'abagore, ikipe ya Rayon Sport iraza gukina umukino wayo usoza amatsinda, barakina n'ikipe ya Yei Joint Stars FC, akaba ari ikipe yo muri South Sudan. Reka nitse gato ze tujya hanze y'u Rwanda. Mu bikomeje kuvugwa hanze y'u Rwanda, ikipe ya Manchester City yinjiye mu biganiro n'abahagarariye umukinnyi Cody Gakpo usanzwe ukina mu bisatirizi bw'ikipe ya Liverpool. Ikaba rero ishaka uyu musore ngo irebe ko yamwibikaho mu gice cyayo cy'ubusatirizi nyuma y'aho itakaje barimo Savinho ndetse na Omar Marmoush, bose bamaze kuba basohoka. Uyu musore w'umuholande usanzwe ufite amasezerano azagera 2030 mu ikipe ya Liverpool, nabwo ari ikipe ya Manchester City mwifuza yonyine, ahubwo aranifuzwa n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Gusa ikipe ya Liverpool ikabivuga ko izamugurisha ari uko yamaze kuba isinyisha abakinnyi babiri b'abawinga bayobowe na Bradley Barcola w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Manchester City kandi ikomeje kwiyubaka, yamaze gusinyisha umunya Brazil Alan Andrade Elias imukuye mu ikipe ya Palmeiras kuri miliyoni 40 z'amayero, akaba akina satira aciye ku ruhande. Ubwo ni na Man City kandi yiteguye kongera gusubira muri bato ya Enzo Fernandez kuri miliyoni 120 ikipe ya Chelsea yabasabye. Kuri ubu ngubu bari tayari kongera kuzitanga ngo barebe ko bamushyiramo. Ni nyuma aho batandukanye n'abakinnyi batatu bo hagati mu kibuga, yaba umusore Nico Gonzalez wamaze kwerekeza mu ikipe ya Newcastle United, banatandukanye n'umusore
Rodri werekeje mu ikipe ya FC Barcelona ndetse na Tijani Reinders werekeje muri Arabia Saudite mu ikipe ya Al Hilal. Ubwo ku yandi makuru akomeje kugenda azamuka, ikipe ya Aston Villa yatangiye ibiganiro n'ikipe ya AC Milan aho yifuza kugura umunyaportugal Rafael Leao, akaba abarirwa agaciro ka miliyoni 60 z'amaeho. Uyu mukinnyi rero nawe ku ruhande rwe arashaka gusohoka mu ikipe ya AC Milan ndetse no mu Butaliyani muri rusange akerekeza muri Premier League. Gusa hari n'andi makipe yagiye amwifuza arimo Galatasaray, ariko ibyo yagiye itanga byose ikipe ya AC Milan yarabyanze. Ubwo no gutegereza tukareba niba koko ibyo AC Milan yifuza iri buze kubihabwa. Ubwo tugenda dusoza, hari imikino itegerejwe uyu munsi aho ikipe ikinwamo n'umunyarwanda akaba yitwa Geras Michels barimo barashaka tike ya UEFA Champions League. N'umukino wa nyuma ubanza ikipe ya Apoel Beersheva yabatsinze ibitego 2-1, ariko uyu munsi ku saa 12:45 nabo baraza ko bayakiriye bashaka buryo ki bakwerekeza mu mikino ya nyuma. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Mukanya n'imyidagaduro. Turimo turatera imbere ku muvuduko uzahora wibukwa mu mateka. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 abanyeshuri miliyoni 445 nibo bonyine bajyaga mu mashuri yisumbuye ku isi yose buri mwaka. Uyu munsi bararenga miliyoni 600. Gusa bake cyane muri aba nibo bagira amahirwe yo kwiga mu mashuri ameze nka Apred Ndera. Iri shuri ntabwo rirera gusa, ahubwo ryubaka abahanga n'abanyamwuga b'ejo hazaza binyuze mu masomo y'icyiciro rusange no mu mashami nka Math and Sciences, Arts and Humanities, indimi, combination nka PCB, PCM, MCB, MPG, MPC, MCE, MEG na HGL. Apred Ndera yubaka abanyamwuga binyuze muri TVET School mu mashami nka mekanike, amashanyarazi y'imodoka, kugorora no gutera irangi imodoka, amashanyarazi yo mu rugo, gusudira, kogosha, gutunganya imisatsi, makeup, ubudozi, ikoranabuhanga no gukanika mudasobwa, programme za mudasobwa n'ibindi. Hari amacumbi y'abahungu n'abakobwa, kandi abanyeshuri bose bigishwa amategeko y'umuhanda no gutwara imodoka nta kindi kiguzi. Hamagara 07 88 90 74 07. Waniyandikisha unyuze kuri @apredndera.com, ukanda handitse admission, ukuzuza application form. Apred Ndera ni ishuri rihuza ubushobozi n'imico myiza hagamijwe kubaka ejo hazaza heza. Twerekeje mu myidagaduro hamwe na Manzi y'Amarere Davis umwanya wawe. Urakoze cyane Dosi. Reka imyidagaduro yacu tuyehere hano mu Rwanda, by'umwihariko duhere ku muramyi Kristo Ndasingwa n'umugore we Gatete Sharon baririmba itsinda rikomeye hano. Ni Krizo. Ndetse n'umugore we Gatete Sharon baririmbana nk'itsinda rikomeye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Bamaze kwibaruka imfura yabo, akaba ari umwana w'umuhungu wavutse, ndetse araza gushyira hanze amashusho ku isaha y'isayine mu kanya gato cyane basangiza ibyishimo byabo uko bakiriye umwana wabo ndetse n'umutima wabo mu gushima Imana kuri uwo mugisha udasanzwe. Bibutse ko tariki 25 Kamena 2025 nibwo Ndasingwa yambitse impeta Gatete Sharon bemeranya kurushinga mu muhango wabaye, ndetse muri rusange bafata n'irembo tariki 22 Kamena 2025. Mvuye aha mu Rwanda twihuse cyane mitasese kari Kampala muri Uganda, umuhanzi wo muri Uganda witwa Fiki Gaza yavuze ko kwivanga muri politike mu muziki biri mu bituma abahanzi bahura n'imbogamizi cyane cyane mu gutegura no kuzuza ibitaramo hariya i Kampala muri Uganda. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yabajijwe kuri politike iri kugira ingaruka mbi ku muziki wa Uganda, arasubiza ko nta gushidikanya abahanzi gushaka guhitamo uruhande bajyaho muri politike birimo kugira ingaruka zikomeye cyane ku bahanzi, by'umwihariko abakizamuka basigaye bumva kuba baba abahanzi bakomeye birasaba gufata uruhande muri politike ya hariya muri Uganda. Nikiraho ngaha muri Kampala muri Uganda, mbabwire ko umuhanzikazi Nina Rose yasubije mugenzi we Pahaso ku byerekeye ibyo bavuze ku mubano w'ibanga bashobora kuba baragize mu myaka yatambutse. Pahaso mu gihe ari mu kiganiro bamubaza amazina y'abahanzi kazi bahariya muri Uganda baragerageje gukundana nabo, yavuze ko yarafitanye umubano wihariye na Nina Rose. Uyu ni umuhanzikazi wahariya muri Uganda, avuga ko uyu mubano watangiye gato cyane nyuma yo kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
uwitwa Nina Rose yavuye inyuma arazahakana ibyo Paraso yatangaje avuga ko nta shingiro bifite ndetse wasaba abantu kutabiha agaciro muri rusange. Reka nkomereze i Lagos muri Nigeria, umuhanzi witwa Wande Cole yavuze ko imvugo ivuga ko wahoze ari umuyobozi wa label ye na undi ndavuga Don Jazzy ubarizwa muri Mavin Records, ariko uyu muhanzi akaba yarahinduye akajya mu cyitwa Empire, ari wamugize umuhanzi w'icyamamare idakwiye gufatwa nk'uko uri mu buryo bwuzuye. Uyu muhanzikazi yavuze ko Wande Cole ari umuhanzi mwiza, ariko na Don Jazzy akaba umuntu uzi gukurikirana abahanzi neza cyane, atari ko intsinzi yanjye ngewe ishingiye ku Mana, abantu ntibakayishinze Don Jazzy nk'umuntu wagerageje kumfata akandema muri rusange. Reka gito gato cyane dukomereze mu mahanga ya kure. Mu myidagaduro irimo kuvuga muri Leta Zunze za Amerika, umuhanzi Christopher Morris Brown cyangwa se Chris Brown ategetswe gutanga igice cy'amafaranga akura mu bitaramo bye bya R&B tour, ahari kumwe na mugenzi we Asha Raymond kugira ngo yishyurwe amafaranga uhoze ari umukozi we wo mu rugo witwa Maria Avila watsindiye indishyi za miliyoni 13 z'amadolari nyuma yo gukomeretswa bikomeye cyane n'imbwa y'uyu muhanzi. Abavoka ba Avila bari basabye urukiko ko amafaranga akura mu ruzinduko rw'ibitaramo ahabwa n'umukiriya wabo wari we Avila. Bavuga ko kuva urukiko rwatangaza icyemezo mu mpera za Kamena, Brown cyangwa se Christopher Morris Brown ntacyo yabikozeho gatangire kwishyura izo ndishyi za miliyoni 13 z'amadolari. Uwitwa Maria Avila yari yareze Brown mu mwaka 2021 avuga ko mu mwaka 2020 yatewe n'imbwa ye iramwangiriza cyane, ariko ku ruhande rwa Chris Brown yasabye abacamanza kwanga ubwo busabe. Avuga ko abavoka ba Avila basabye icyemezo gikomeye cyane kandi kirenze iby'urukiko rukwiriye gutegeka, aho ni muri Leta Zunze za Amerika. Kirangwa muri Leta Zunze za Amerika mabwire ko muraperi Rick Ross cyangwa se Rosario nemeranya n'ibitekerezo bya 50 Cent berutse kuvuga ko hip hop ari injyana y'abakiri batoya. Rick Ross yavuze ko kuba ari umuhanzi ugeze mu myaka myinshi cyane bidakwiriye kumubuza gukora no gutanga umuziki mwiza cyane. Rick Ross yashimangiraga ko imyaka atari igomba kugena niba umuhanzi agomba guhagarika umuziki. Yavuze ko iyo abantu mu muhanda cyangwa se abafana bawe bakigukunze biba byiza cyane ko akomeza gutanga ibyo ufite mu njyana hip hop. Gato cyane witwa 50 Cent yavuze ko hip hop ifitanye isano n'umuco w'urubyiruko, bityo ko bigoye ko umuraperi ashobora gukora injyana hip hop kugeza ku myaka 60 akomeza kuba ari kwisonga muri iyi njyana muri rusange. Amakuru cyari menshi avugwa hirya no hino babwira ko umuhanzi kazi w'icyamamare Taylor Swift yongera kuririmba imbere y'abafana ku nshuro ye ya mbere ashyingiranywe na Travis, umukinnyi wa NFL. Tariki ya mbere Nyakanga nibwo bashyingiranye dosi, ahubwo nabwira ko abantu uyu muhanzi kazi yagize gutya aratarama nyuma y'iminsi myinshi. Urakoze cyane. Ninjye gushimiye. Inanga dusoreje amakuru twe twabateguriye, tubibutse ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaburiye abakishora mu bikorwa byo gucuruza